Мазура Махмуд, Муъмин Якуб ва муъминон раиси кумитаи сардорон раисатур андоза раисатури Холон ва дигар шахсони масъули дастури марказии кумитаи андоз иштирок доранд ва ин ба мо имкон медиҳад ки нишасти мартузро оғоз кунем. Пеш аз ман Мазура Махмуд ва намояндагони ҳузури худама ташриф шуморо ба кумитаи андоз хайр марҳаб мекунем. زیاده از 22,000 حالت حقوق بیانکنی اندازی آشکار شده است. سبب اساس زیاد بودن چنین قانون بیانکنی ها در چیست و برای پیشگیری آنها جزا بیشتر سامانه می‌دهد یا اینکه کارهای فهم نمی‌دهد؟ خب مرحبا زحمت برای سوال چیزی که در من خیلی کردم در حقیقت من 22,400 برای پولی جریمه چه اندوز کنندگان شهروندان را چه کردیم مثلا بی‌قید در فعالیت محکومیت اندازه بی‌قید بعد استفاده نبودن دستگاه نظارت خزینه‌ای دیگر قانونشکنی ها پیش از البته ما منتظم کارهای فرماندهی میکنیم لیکن متاسفانه واسه که همین قدر کارهای فرماندهی میکنیم شرایط مایه کردن برای بطور الکترونیک تشکیل کردن حساب با قید گرفتن با قید گرفت آسان کردیم سودا کردیم مثلا دو واسه با همین با همین فروشگانی رو میکنه ما در مرزها همین قید کردن رو میکنه البته سبب عاملش بسیار است سبب عامل یعنی چیه که ممکن که ما کارهای دیگه انجام دادگی کارهای فرماندهی نوکیویا باشد دویم طرف است که چی است این امر دارد که یک بی‌مسئولیتی دانش حقوقی نداشتن بی‌طرف بودن همین را رو پیشه میگیرن بعضی شهروندان همین را فرض کنیم که افضل‌تر می‌دونن از اون جوری که باید در قید باشد خیلی حالتش هم هست البته بود دیگر حالتایی که جریمه کردن البته این یک شکل پیشگیری است در تمام دولت جریمه در ما پست است جریمه در من جمهوری ما نسبت به دولت‌ها پست است همه نمود جریمه را ما بسیار واضح می‌کنیم پست است مثلا اندازه ارشیوی ورشد در دیگر دولت‌ها 2-3 برابر جریمه میشن 2-3 برابر از مبلغ پنهان کرده شدگی از مبلغ شده در ما سوزه چند بود؟ 50% مثلا 50%. من خیلی مثال بسیار آورده میتونم. لیکن همین جریمه به هم مقصد است که اینطور پیشگیری کرده شود. لیکن متاسفانه نه کار فرماندهیش نه حوار جریمه‌ش هم البته تا یک درجه رو مساعدت کرده یکی متاسفانه هست. مثلا ما معلومات رو آورده میتونم که مثلا ما کار نظارتی کردیم در همین 6 ماه زیاده از 3000 سوالکارای افرادی من شخصانی واقعی که به قید آشکار کرده از شماره زیاده از 10,000 قریب 11,000 سوبیکت خواجگی دارد مرکزهای تجارتی را دیگر با سنجش کردگیم 20 از 10 فایز یا که زیاده از 3,000 آشکار کردگیم به قید اگر چیزی که آشکار کردگیم ممکن که در اونجا عدد زیاد بود همون قشر با رسم در آوردگیم خیلی حالت‌های بسیار است به هر حال من فکر میکنم که سوالی با مورد بود من با لوای هم کارهای فرماندهی کردن نکنه هم جریمه را زیادتر کردن نکنه که پیشگیری کرده کنیم مقابلات را که شهروندان که خط مقررش را من تجارت شده برام تشکر بود انداز 3 میلیارد زیاد شد 20 چند درصد خبر خوشی نیست کدام حساب از دویم جناب رئیس شرکت هایی که امتیاز دارند همین از حساب امتیازها و انداز چقدر پول وارد نمی شود و اگر یک روز امتیاز اونا با آخر رسد اگر باز انداز چقدر پول چقدر درآمد خواهد گرفت معلومات درباره قرضدارای بزرگ اینا چقدر پول پرداخت کردن یا قرضشون زیاد شد یا کم شد ایجورش قسمی درآمدی بودید به اندازه 133% یا 3 میلیارد اصلا امیدو این ما گفتم که رشد استحصالات پیش از همه رشد صنعت برای که از منبع اساسی برای اندازه‌بندی این صنعت است سهم صنعت در حقیقت صنعت است یکی مساعدت کردگی رشدی وقت سختی استحصالات از اون جمله صنعت دوم امیدواری هستن که رقمی کنونی سوال معمول کنونی انداز بهتر کردن معمول کنونی انداز همین امیدواری هستند که بیشتر مساعدت کرد برای رشد همین دولت خیلی برای رقمی کنونی داماد میگن باید چی میگه رقمی کنونی که شد امیدهای انسانی کم میشد انداز خورنده بعضی سوبیکت‌های خواجگی داری پس که این خراجات‌های به اساسی که پس که نادرست با خراجات میبرد پس که هنگام پیشنهاد اعلامیه انداز و دیگر حسابات‌های انداز و مفهومات انداز
хароҷотро беасос зиёд мекард ва фоидаро кам нишон медод. худи ҳамин рақамикунонӣ беҳтар кардем маъмулкунонӣ дар соли оянда ва нисбатан соли 2025 барои умар рушди соҳибкорӣ барои корхонаҳои қари замин умар соҳаи санъат нисбати соли 24 соли пурбарор гӯя мешавад. махсусан корхонаҳои калони санъатӣ аксан 5-6 намуди маҳсулоте ки мебуроянд ашёи худ мебуроянд нархаш дар бозори ҷаҳонӣ баланд шуд ки таъсираш соли 25 нисбат ба соли 24 даромади умумӣ зиёд шуд. даромади онҳо ман хеле ки дар мавзӯъ гуфтам даромади умумии ширкатҳои умуман соҳаи санъат тақрибан 152% зиёд шуд. вобаста ба ҳамин зиёд шудан албатта андозаҳо ҳам зиёд ҳисоб зиёд шуд. лекин дигар тараф ҳам ҳасте ки мо ба воситаи рақамикунонӣ ва беҳтар кардани маъмулкунонӣ пеше гирифта тонистем ки тақрибан 4.3% хароҷотҳо дар маҷмӯъ нисбати соли гузаштагӣ хароҷотҳо кам шуд. хароҷотҳое ки фарз кунем ки тар мекардан аз даромади умумии андозабандишаванда субъектҳои хоҷагидор ва эъломаро пешбурд мекардан ба мақомоти андоз тақрибан 4.3% кам шуд. ҳамин мусоида кард ки мана мо андози даромади фоида тақрибан 2 миллиард зиёд мо маблағ зиёд андоз ҳисоб шавад соли 25 ки муҳлати пешбурди эълома ба 1 апрели соли 2026 мегӯяд. ва яке аз сабабҳое ки дар маъруза ма қайд кардам аҳамият дода бошем гуфтам ки яке аз сабабҳои зиёд шудани бақияи қарзи андозам аз ҳамин ҳисоб аст ки баъзе субъектҳои хоҷагидор то ҳозир ҳам маблаға пурра пардохт накарданд барое ки якбора мушкилои молиявӣ дар рӯбарӯ мешиданд барои ҳамин давра ба давра пардохт кардем асlan мо маблағи қариб гирифтагӣ баъзе субъектҳода мондагӣ. баро ман мавзӯи дуюмда мегзарам агар мавзӯъ фаҳмо бошад мавзӯъ ҳамин хел бори дигар мегӯям ки ин фақат имконият дод рушди истеҳсолот рақамикунонӣ маъмулкунонӣ дигар наягон чизи дигар. баъд ба чизе ки аз ҳама муҳим шумо фаромӯш накардам қайд кардам дар инҷа мана ду паёми охирон худати пешвои мазза милод дар бораи умуман баланд бардоштани маданияти андозхории шаҳрвандон аз қурон гап зада. албатта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ҷумла маҳкумоти нақша чорабино қабул карда ва дар доираи ин мо бештар корои фаъмолият кардем бо шаҳрванд андозхорондан. ман фикр мекунам ки ҳамин нуқтаи қайд кардагӣ роҳбари давлат таи 2 сол ҳастод барои пешравии кори мо барои шаффофияти кори андозбарандаҳо барои пешбурд кардани эъломия мусоидат дар ҳақиқат аз ҳама омили асосӣ буд. аз нуқтаи назари мо омили асосӣ буд барои пешрафти кори мо ва умуман баланд бардоштани маданияти шаҳрвандон андозхорондан. қарздорро ман инҷа баҳрҳол рӯйхатам мегӯям шумо лозим бошад метавонед шумо дар масалан ширкати кӯҳи саноати Тобистон Хитой 243 миллион, Талко Голд 35 миллион, Кони Ангишти Зидӣ 22 миллион, хоб Тоҷик Агропром Экспорт 15 миллион, Шахтаи Кони Ягнох 12 миллион, Индиго Тоҷикистон 11 миллион, Алими Сохтмон 10 миллион. қайма дигар буд ман ҷа рӯйхат аст рӯйхата шуморо мекунам ки бар ки бобозода рӯйхата даст аст. ташаккури зиёд. ман фикр мекунам ки вақт кам монда барам. خانه‌ها انداز از منزل چگونه پرداخت میکنند پس از حجاج شدن یا که در دقیق زندگی کردنشان و عموما از حساب انداز از منزل چقدر مبلغ وارد شده است و چقدر قرض وجود دارد در این سمت. و سوال دیگر هم در مورد اندازخوری هنرمندان است. تا جایی که می‌دونید هنرمندان وظیفه‌دار هستند که از حساب مثلا اشتراکشان در توی معرکه‌ها در چورابینی‌ها انداز کنند. می‌گفتید که از حساب هنرمندان و بلاگ‌ها چقدر انداز وارد شده است و کی‌ها در این سمت قرضدار هستند از انداز. تشکر. در حقیقت شما درست سوال گفتید. من طی سال اخیر مشاهده می‌شود که بنای تجارتی استقامتی را می‌سازند. کمیسیون دولتی گذاشته علاقه با مخصوصا اشونوی پس یکم دوم و سوم اشونا شهروندان با فعالیت تجارتی مشغول می‌شوند. سویمون اجاره می‌کرد یا که خریداری با مشغول می‌شود. نوواسطه که کمیسیون دولتی گذاشته نیست همین ترتیب کاری ما زیاده از 10 سال شد همین خلاصه که ما ورا با اندازبندی جلب می‌کنیم که ترتیب مقرر شده اموال غیر معقول می‌سپارند. خودش با قید میگیره اگر اجاره باشه اجاره کنه نه که بار گفتم که همون عامل‌های سبب‌ها بسیار که سر وقت با قید نمیگیرن ما در نتیجه کارهای نظارتی حالت‌های زیادی اشکار میکنیم نه که متأسفانه خیلی حالت‌های جوی دارد نه که به هر حال ما مقصد تایید سوسیال گفتیم با طور چقدر که امکانات ما میشود ما با طور زیاد جهت پیشگیری کردن چون حالت‌ها چاره‌جویی میکنیم. طبق معذر معلومات با حالت یکم سال 2023 در مقامات انداز 1628 عدد صنعتکار از روی نمود فعالیت سرایندگی، نوازندگی، رقصندگی، برندگی،
наводгирӣ дар ҷашнумоаракаҳо ва истифодаи нақлиёти автомобилӣ дар базмҳои арӯсӣ ва қайд давлатӣ гирифта шуда шумораи он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар маҷмӯъ 340 зиёд ё ки 26.4% бештар мебошад. маблағи андозҳои ҳисобчиҳои ҳунармандон дар давоми 6 моҳи соли 2026 дар маҷмӯъ 2,639,000 сомонӣ баробар гардида, дар ин давра ба буҷет 2,442,000 сомонӣ андозҳо ворид карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 644,000 сомонӣ ё худ 132,3% зиёд мебошад. аз шумораи умумии санъаткорон 167 адад барои фаъолияти сарояндагӣ, 756 адад барои фаъолиятҳои барандагӣ, навозандагӣ, рақосӣ, 472 адад барои фаъолияти суратгирӣ, навозбардорӣ, ҷашну маъракаҳо ва 233 адад дигар оҳилшот барои баргузори ҷашну маъракаҳо ва шӯрабиниҳои фарҳангӣ ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ ба даст овардаанд. ба ҳол зиёда 460 барои сарояндагон, рақосаҳо ва дигар кисое ки мо гуфтем мана номбар кардан муовини раиси кумитаи андоз як аз дар 4,28%, як аз дар 4 млн бақия қарзи андоз дорад. ман хоҳиш мекунам рӯйхата тен дар рӯзномаҳо метавонам ки ба чорасолан рӯйхата фақат як боҷи худро нарафтан дигарон чорасолан рӯйхата тен ва рақамро бори дигар як мартаба аниқ кунем ба хатогирона тен рӯйхата тен ки ба чорасолан манзили хуб рӯзномаҳо ман хоҳиш мекунам ҳамаи рӯзномаҳо ба чорасолан агар имконат бошад. ташаккури зиёд. вақти муайян шуда ба итмом расид. агар дигар саволо набошад ман бори дигар шуморо хайра мақдам мегӯям. ба ҳамаи шумо танисият барои худ муваффақият мекунам. саломат сарбаланд бошед.